kamolelani jojen kile chidap ko yer yiro kami kamolelum kami nawaraganis chidap ko yer ngeban ko yani jalakoni nam terjina chidap ko yer ruwaini lo to kar mi rinam lo relibin raini kejeraman karajeramani kaman wa kemin ke burum ngan rong jaga tay boy boyagan kanonongan kem lo relibin raini kejeraman cenderungan rutuani kejeraman kami lo dan Jesus amen. Chill
peron chalagiro celayo celayo iganan celayo gelapla celayo celayo iganan celayo gelapla celayo celayo iganan celayo gelapla.
Kommol lanis. Chedap ko Iakwe Kommol ko chonani joy joy. Hiroi kami nabar kenali nani wayam choje labani. Choje amani je kabulang langani. Hiroi kami Kommol lanis. Hai boji jeda mero. Am choje labela. Am choje labela. Am choje labela. Oh airo. Oh am choje labela. In bobo in padang dagi. Am choje labela. Oh airo. Iros kememes. Iros kememes. Armes roam kememes. Ronesim kememes. Kalimurgo amiro. Iros kememes. Armes roam kememes. Ronesim
iskanaluga buruai malebena keman benci epla cedam gojarja emagdilonga wiskole gindo iskanaluga buruai malebena keman benci epla ko jaga
Kodak baby jokot bari nabar coba. Come on jalangan man. I exalt thee. Ana mo ko jito ko am dong man mejen. Exalt thee. Oh Lord. I exalt. Kobra kaluan muin kan nabar. Come on. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Parjuni penron I exalt thee. I exalt thee. Come on lelo kain ka mamanabare. Kobra kaluan muin kan nabar. Etalakin bag nabar. Etalakin bag hudays. Come on, jalangan man. Oh Lord. Istibeladake. Istibeladake. Oh, it's just worship. Come on. Beladake. Oh, hallelujah. Parjuani penro jalangan man. Beladake. Ayat kami tubulagedam. Hedam eudej padada. Hedo kami judo bakamen kaudeje. Hedo kami judo bakamen lenholak udej my boys. Oh
Jesus Kommol. Hallelujah. All of Kararoloan win. Lelang lang haini kaya mam kaudeje. Come on, jalangan man. Edberijin. Jesus Kommol. Hallelujah. Ipendron, emanam kara, youth kabyang adol. Come on, Jesus Kommol. Hallelujah. Jesus. He's the Kanagay roads, Kanagay road, gospel, iso eu des, da, sena, anis, odem che, Kanagay roads, Kanagay road, gospel, iso eu des, kode jena, ani, hodem je, it's the blood of it, it's the blood of it. Come on, Lord, you born in. Elang nangan ni mijiloyan bunam. Come on, one man nangan ijinman. What I would come out, what I would char. Elang menako what kanan yon anaj kage. Come on, you don't jin chia what berry. Chiji berry jin by no muriok. Em come out rio. Jesus come on. Stable. Ragim karen ragi. Come on. One maladam charipan rain ijinman. Rorat tunin, lelang lang bay mem todol surrender. Kala ko kajay gujianich. Hallelujah. Ngajay gujajar, lelang ngaparajar. Come on. Oh iro, he's the blood. Jesus, Jesus. He's the blood. Come on. Oh, he's the blood. Come on, Lord and Jesus. Oh, Jesus, come on. Ijleo ya oleh brain ratunin. Emelang nang ni mijiloyan punir. Podo kamor. Ilodan Jesus. All of rain ijin rechuta ijin man. Complete healing and power. Ilodan Jesus. Kamor armi reina. Kamor armi reina. Kenjer ilodan Jesus. Amagat.
tumors emagdilodan Jesus medak ilodan Jesus pagdok Kommol yon rain raj ay guj Kommol rojanich rain ratunin ro Jesus aulam nang nimit koroj per iloen pun rojanich koj bagan ribit go chilungur radim John koj pagdok maur am rainin commit claiming Kommol commit claiming Kommol pani dog yom milo jibonan rainin commit Kommol em commit navarek kandain koj kamane iladan Jesus em mogadanya na rojar kan dron madama ke jimu bajen koda lalabin chemer regagi roar lo an beri lo ICU lalabin stomu jinjar bayani jen bodok Kommol complete healing eni dogyon hallelujah or chader tamak lawan muin ibay or chader tamak bojagin jar im cry out ngananich hallelujah ko bojagin jar jogoj beri jojen rally pendron luar kota kaini ger iroj kemij Kommol le kom kemij nabarek kemij kota lalabin jamam rojanich ajar kan complete healing when you look yon rojanich all of talking takadarin emijer kwalok dongan kami rojanich iroj kwalabalok chen tagin em kami jam marong rojanich rojanich in rainin emindreo rojanich jo chinon emit chamalogun ko alva im ko omega em chiponan rainin kami khodak lalabin ijo babu ye rojanich bokon Kommol awle meno me jangan gar khamman buen chinoan khammani menono ilodan Jesus oh judop khojar jar khal khamai bojuj peri ben takada reinar air rojanich peri be rilo chiboni ledonganer wisdom chalalo janam malele rojanich ilo air khamman jabro dilo hen banin kami Kommol le em kami jinda barik kandain koj khammani ilodan Jesus hallelujah or chadai jawer gagi roair ibai or chadai jawer gagi roair chojeni ko bai pendonam char amen mengar raja ko jin ak charewa manich ejuwaga yaur bojen kodak rudar roair mruttal kech eno chad rudal amen hallelujah ko be jakin char jogo bari kech the minister tada bani dok em lidi kech char kan rugagi reinar lo chiponganin hallelujah come on koda kain kami jogot bari Jesus amen jibo bin harum jine drum amen ko ba jakin jar kan harum jine lo tuan ming tuan bujmaro yegli jai inchar ijba yegli jai inchar emet damaglo menin kablangalang amen hallelujah ko ba jakin jar kan harum jine lo tuan ming tuan bujmaro ilaro rally pendron rugagi anjay to ko maigin em lidi kejar kan ole pedidai bujkinar hallelujah financial financial
chicken Germany road can be cherry road can begin. You can be Jaiguji lo mur, Jaiguji lo chicken chocolate trend position. You roll Kojani Joan. Abraham, I took him ching of Anijo and Cheboga. Jay rainy, the Miliju, Miamoriju, Kamitaga, Milo Chibon and rainy. But it Kaka in Kawan and Camilo Milo them did. Henry Cherry lo than a Em all run by Pedron. Come on, Lama, you can join Anjo. Hallelujah. Your Jada Rianjo Loan win. Amen. Your Jada Rianjo. Amen. A Jolok Rimage Loan win. Your Roda Anjo Loan win. Hallelujah. Iyaye Wawanam Kalimija. Aquarido Bogan Kaudi King. Iroja Miroj. Harjab the Bogan Kaudi Aramich. Aquar Ido Bogan Kaudi Janich. Amen. Come on, let us put in Kababong Jesus. George Marango Idodam Kaudi Ron Kileron. Jesus Bedron. You may see it. Hallelujah. Hallelujah. Sister Alinda kone chibangen lodo kone mataro. Ugo dangane. Baru orangnya jemmelele. Ini mana rugo green hau jam cijutur. Amen. Amen. John Chandayaman. Wow. Ijala kejuja lukun pop. Company tahu jadi company. Enjoy even family kuar. Raining jejudok. Pajen kau de king. Amen. Ame John minin mana na. Ayengan bagian ini keliah olip. Hot jejudok pajen welcome ya olip. Ilo cipongan raining rore tunin. Rin rar kubadok. Ayengan kalak. Wah ini jikin kemana olipin, nggak juga bikin kajuan. Am kubadok, am beri lo service gini, lelong lo bem juga beri. Hallelujah, orang kecuan, manjinan kubadok.
Ilang kayo online, text in nabane 479-888-2351. Yung kalagay ko yun, no. Agramaja raja ba? Kuya Rugahel. Amen. Okay, ngadama ki jakka jang wodin. Choj marangay lelak pujin karwain ini. Ilo lamuj kan ayin igen. Karwain ini wari ilo gili jain. Ko beda ke John Rochulu. Ani jen kejaraman kejoj. Ilo dan regagi roar rolak. Global Pastor Dr. James Maragom, Pastor Colin. Kubadok regagi rain. Chinedem Jemer, Emperor Pastor Judge, Karajaran, Ragarin, Ritel Kajoj, Ministry and Ramaja, Pastor Dutch and Pastor Billy, and family in Air Rokubado Komoro, Oliver Ragarin, Mata, Karen Ragarin, Parano, Karajar, Kumganan, Kommol, Aulip, family, Loam Kubado, and Mata Milo service, Rudorin, Raberibber. Kommol lani cuy marong kelela bujin kabungan rain ruto. Hallelujah. Marong beri pereng ilo cippungan rainin. Amen. Awak. Hari jan kejaraman kejuj, jane jalali kejalagin. Tahu recommend ilo King ilo Wiggin, King Springdale ilo Wiggin, ambaran itu lalangin. ilo me chong chiru ran ilo chong chona chipong register fee na chirung tala Eragain ejmenoko right command ilo King Springdale ngan melalako ralabala kojarawa ilo next step table ijana ili Kommol imani en kejaraman yo wawin kilen lela ga jaga pirorola ngan ko ilo am lela online engin et kilen visit thekingsmarshallese.com/lela ngai chep texting on KC Springdale mar ngan chimjon radimjon chimjon click a link na yung follow gi step ko ni ilo screen na ligu chonga na mauno ko lela kala chonyan option gain chon mo tan chongol tithe ag daily seed Kommol kana bogijo kunam ani jan lablagan kajaram monyo Men, ergini announcement ko, barang ni to kagay mimit kijuj, barang no kalak ta ko recommend. Oliver bacha ini. Ini je jalok cerbijin, jojini jilongan rodioen, campaign, event revival in me pagchikin, jar perielo taiji palairi, rainin, jojini kubal. Oliver igli jagoan King chodinin. And it combined service ilo rodioen. Amen. Echemelain kana kay chalok service jin ko banidok. Payani joijin e barani joijan. Amen. Maork paole bron per. Nga ko member ko rudal ko jorong kajalain. Ako joijin jion dron chijinawa. Chitayawa. Chijino ilo rodioen. Makatok bayna obrak ijan me chalok si ngane ngan ko ak chojum makatok. Amen. Sanday lang ene combined service ilo chongoro chimatan ijin. Aolep igli jagin lo northwest ranit kubado ilo cherbijin ijin chongoro chimatan. Emilo chuda ene branot combine. Pastor Brian chen organ ene kwalangan kejoj. Right? Kajalai rochet me rarjem marong kubado eme marong cham pue lo ay rong jage ak kajalain wigin lam it combined service awle beni gili jage lo northwest
koba iglesia guru na tunin koba do giber ilo servicin ilo jongoro jimatan ya it kamani lo 1238 Moody Lane ilo chicken charinar Cambujin ilo Springdale amen ako ergin it kanchala ko jamarongan budo kum kage mimit kejut ilaruj karong kejut baranot kage mimit kejut amen ak chichito bajan lelok ak ekat ini lo cipongan rainin Yor chade hebe ojagin akad. Yor chade rukadalawan muin. Yor chade rukadalawan muin. Kwar bodo Bible am ilar kebe purwarin ngan plan seed. Yor royon ko. Ayar budo bagajron kalim jagi chade yon ko embag jagich. Ar kage mi mejron. Ilar kadak ak plan seed. Yor jon ar vision yo in 500. Engiya. Nima bugi cambo ko chetta makagi ema wawen boyen marong fulfill visionin e jay gujin ito gujin kijo jawle amen e jamini not agron nugum roni dongal lomar em chala Christ elang yor modolok ayar bar kanongan extension in ilo favil ilo cherbijin jipongo ilo chongolawa cherbijo yar bar kanongan er jayoni not e bajit kayar do kekli jain ngan engineer ar chalak northwest agar Springdale camp bojot akan kay lang liga churong manam kare rarta makanich kan kararalak king tamo yerujar plan seed em tamak kan army rain matair ilo jujugun berin amen rainin orareng chimjongol chon lokoijen ilo belagin lalin remajal amen kata berawar iwo 500 Cambridge amen or chade chudak ligin vision inar ay bodongan kejang yonin ilar ke burwar rokoran radum jon jim jon ilar ke burwar ngan plan si de lo chiponganin chijino yone ba kemi menin eo cherry ne go rayat na jadikan marmar eo cherry ne go relang na lab an manamar chimjoneon innem kajojo armich en lelok chongoneo ar bebe kagilo bruan chap kan kalemarok chap kan ta chap kan kamagogo boy anich ej yawe eo ej lelok ilo manana parchuan boy anich ej yawe eo ej lelok lo ta manana kolak manana lelok em plant seed kan ron nugum ani je manana ga amen amen ak ilo am jam manana mlelak oy ngai kanan bangan chep komane wajit kana ga marang luji chenewa em luji taiwani ji jojagan kechara mane ka ga ngana tawuni nan banani chep lelak ilo kalmarok immagogo kana ga jaro na tabul luji awle pran ma tabul luji One is Luigi channel, I'm Luigi Kajaramano, and it's Georgia Gileo. I'm Jipon and running to the Bajan plant seed. Elang Rondum got Yadam Charagagir. A Jonian, you know, I'm the Tamakani con Rondum. Quite with Jonah envelope, little of baby you got berry. Because you have been anointing Hajar rain, Matabarin Chipanga. What very law online and in Huawei Lelok law online a text to give. Nambane 808-201-1122. Egypt, text, Springdale, Mar, 77977. Hallelujah. Kau jangan kar plan seat, Johnny ni yang ngaduk, nganam kadak Johnny ni. Ini injeraman, ini housing. Ajuri ron ni je berandro jalok jen cukur, Johnny ni yang. Hallelujah. Marriage yo am when looking perfect. Johnny ni yan anam plan seed. Chala lak jan melelet. Johnny ni ne. Pokon kata gilo chiponin. Dili ko baby jo ko beri. Kaya ko chuna envelope. Roy lo online ngin Huawei lelog lo online text to give number 808-201-1122. Egypt, Springdale, Mar, 77977.
Hallelujah. Kau bikin plan siu dulu ciponganin. Ajenjar. Hallelujah. Juta kita kau beri. Agenan bukan kaju jalok bem ngan north, south, east and west. Berano cu jenjar kan building kainar. Pengen winin. Ar kanan pengen malok cikin carwar. Cuanin cit cry out kagai all beran. Hallelujah. Kaju jalok bem ngan north, south, east and west. Iakwe Kommol lo kami jinda baru. Kommol kan seed gain. Kami jatuh bagaimana kadagi. Ilo cipongan rainin. Lewat jauh le family gain rapi wajak. In kembali. Rorojam marong. Ilo dan Jesus. Kejeraman kem Kommol. Amen. Wijonikane yene marmo serine oano serion melasgo serion tolgo yonane yolamedo oh Kallegelen gorama ingawe aulem belang bangane gorendom langkara jere jerine oandoru. Amen. Or jadi keran ceraman, do ciponganin dan amen. Or jadi ceraman. Amen. Do arge boj buruan dengan lelok cur matan congol. Menin cur dak kojet, ejai lo cepetanayot. Colo beri ejai lo bokonayot. Wali gua cuan cepeta, lari dak cepeta. Rokoran lari dak cepeta. Wana jalala taytan na ilang ni ba wawin an regres tilala ayganan podok yonin kagay me kich chip chon wawin me agay ngan kalim jagay budget ball kalak wawin an remejodonia rain karlelak o kinono kan lelak ayganan mo kon ronga jagay wawin an kar army rain lelak rokoran ralidak Chon yon lalot, ilo ar keboj purwar ngan lelok chon matan chongol. Menin chor da kojet chon yon ejba roche mum chadam. Kam kanan bo komun jala komun jala kan menago radabara kan chouch ananich ilo igli jago ilo Macedonia. Wala lo jadlo royon. Rar kanoj ineng dan rarda. Come on jibang rarda. Rar kano jining dan ilo melichongo rarioni ak ailang ar kano jinlat ilo barjon wawin rar jala wono kejaraman menga rarion menago repen ilo finance ak rar jala wono rajale langane ebar rar kano jining dan ilo melichongo rarioni ak ailang wain kello ar rebek kadaran pik idokom Okon kemana? Ay lang ar kanu jinlat. Amen. Em lamat do kong ba best good is good. Ya bajit kana kahani je kejaraman. Amen. Okon allo N1 arwalo kilo terin. Ay lang ar kanu jinlat. Yang in wawen lelok.
Amen. Mengerarion melichongorarioni. Agair langalang ar khano jinlap. Ilo barjunawen manana ar bakjigin. Menge jalok agra lelok. Menge mat agra lelok. Rar kwalo air mon ilo meni lelok air. Ciluyon imerongun ba kenir beral lelok cengonot air merong. Amen. Ayat imlabalok cen jangan merong cen kanan ko air magi. O kanan melelak lelak ingin lelak. Balik kena no kage. Wawin an rugus til lelak. Ara jalak menin kapujarak lo air lelak. Amen. Ebajit ani ji kijara man kacuju. Roret pyogagai. Roret pyogagai. Amen. Imtakan ada mana ni pejin jaraman. Rewa jangan aram jino itu rumbakan ni. Kau jaraman. Agen ada bukan man kalau malah jenin. Kaya ngah iji tu kau jen majar. Ngah rijarada. Anje dan ai diain. Kau kalau malah jen kage. Iji tu kau jen cije. Amen. Rain ko beri lo line of opportunity. Kanta kan plan mana ni? Yang karang aku iba amen. Iba je tengah rujaraman rainin. Amen. Ko John rujaraman. Yang ini je wawin lelok ilo jaraman. Eji lo am lelok ngananich. Amen. Kau cepat rejerada. Armi jero madai cep kau rejerada. Kau rejeraman. Malak. Kalau malak jenin kau rejerada. Kau rejeraman. Kau nejin king. Amen. Kau jeram malak jen roh rejep kau dijanij. Eno ko je pet lo amen. Ko rejaraman. Amen. Hallelujah. Ko ko chuna men plo len nglo pe bi ko beri. Chidana rejep kam do bor. Kristna rejep kam do bor. It's okay. Hallelujah. Len nglo pe bi ko beri. Helanga cemiji. Amen. Aku baca kelela ko. Kami tu kelela ki Johan ani cenjara mana wa. Cenjar. Iakwe Kommol kenjara man gain. Koi kenjara man ken. Ngajlewa jawab family gain rotni je kilo col matan congol. Aram jerain ratonin, ilo am kagay mimikkim. Example in aram jerain, ilo medyo dunia arar kamane. Oh, Iakwe, ngajar kenceraman, kenceraman kem Kommol. Amen and amen.
jokut bari nor ngane baryo ngane dizyo ngan gau dizyo ngan gau dizyo I live to worship you, to honor you. I live to honor you. I live to honor you. Little of baby jogit peri hana rejudup kejar-jar it perijin airo come on worship it perijin kinjedewa jedem kojar-jar cievla Jelungan man, gun kagazoge im galem goze. I droge is the nande barilona. That's you, Lord. Koyani ne baryo. Evines koyani. Ilojede. Evines koyros. Ne baryo. Ilongo. Jenengan man, lalu lok be mumkele, et berijin, jedem gojarja, jiebla guru raini.
cedo isnevario ilomo paman pemoreae kaibo suesio iro es berizin hairo es berizin hallelujah haidrochi globerwaraini kagajuria kagajuria im kalim bosya is ganande bararilono is ne barrio ilo sede is ne barrio ilo ma oh when kan bueno real en kaibo suesio iro ijaje orche te ari dok chibonganin wala nilang meron ko struggle kagi ko jai which char ay ganan mo nito kanijin ay ganan char pa mo na jana seret ay ni roji rolo bro hallelujah borge or John meron ko yung struggle kagi hallelujah ko in one month Jesus Kommol hallelujah kodak baby ko peri ilang gahilo online shala barababa kamang nagrestun rok chari jogoj beri ani jij bodok rolok gilo chip bonganin hej bodok rolok hej bodok rolok hej bodok rolok come on ilang lak jin jonganin one month hallelujah Jesus. Hallelujah.
it perijin, it bodok Kommol. Hallelujah. Iganan engin ngenyo. Jesus iganan. Although jajai guji rainin, and Jesus. Oh, Jesus Kommol. Irojet Kommol. Irojet bodok Kommol. Irojet bodok Kommol. Irojet bodok ainaman. Ngenyok Jesus. 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 Iganane. Ibero Jesus. Jesus. Jesus, come on. Jesus. Iganane ngenyo. Iganane karay emamani pendon Jesus. Elabjan struggle with crazy rainin. Elabjan die with yone rainin. Jesus, Jesus. Emarong menon them Jesus. Iganane how let me pendon Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Wow. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It belongan mo yun. Kagalok ruang anay. It kanan bijudiyog lo hawain. Come on. Jesus. Hallelujah.
Chip kadal ko buhay na dalijan ko Chip kadal ko buhay best just receive. Come on, receive. Hallelujah. Kaya jeb John mini nagis kiu nga jawan receive. Todo ko nga receive lo yun ko lang to. Gali jaine char 24/7 kana magdan chadap ko jar. Mengin mene ujit kana ning jaga yang magd chadap ko jar. Hallelujah. Jeb ginore. Jeb ginore. Just receive. Hallelujah. Oh, Jesus. Glorify your name. Glorify your name. That's your name. We glorify your name in all the earth. Glorify. We glorify your name. Yes, we glorify your name. Glorify your name in all the earth. But Johnny better we glorify your name. Yes, Lord. Glorify your name. Roar tunin, come on. Glorify him. Rolawan main. Jalangan man. Says glorify him. We glorify your name. We glorify your name.
glorify your name. Engine Janich. Engine Jesus. Hallelujah. Hello, Bible and Mother Rongoleman. John and Jongoleman. Writing an equal canani Chamaloganian. Chamaloganian. Both a gathering and Kabojo. Where Johnny in. Kajarona Judah man, Majan King and King. Kalak Tago Kajar Company. Your Johnny and Kajarona Per Ilo Chamlogan. Mother Rongoleman, John and Jongoleman. Praise God. Lela Bujit Kapabong and worship team. Thank you. Hallelujah. Rongoleman, John and Jongoleman. Ragi bawa ko juga ke? Mana mata kan pemain John. Mado Rongoleman, John and Jongoleman. Matthew 24, 1-14. Em jam no jeni wal maladam ridi. Jan ridi bendron mitia. Ay parjono jinon. Kajin majal, em ridin majal man. Amen. Mitia jinchonion. Mitia ke jiji archino edal centam beleo. Ror galoron narido ngani ben. Baran kualak ngane ekal intam beleo. Ngamichi ayo emranaj mana eleng armich komnaj rong kantarina ko reba kom em kan ror tolok chen kom aglale kumarine bada men radagain raj ayu gujin walok aga jam melelein bayene elik dadain cholal ena tarina barcholal em aileng ena tar chumai aileng ena war ngadago emenaj magdut awle belal Menagain awlep rejainot ingdan en iman kyodak anjuan karai. Armij rana ciboy kom em kedak kom nganingdan em rana man kom. Armij odam jij rana rige kom kan nga. Eleng rana je ber em cholak tamakwair em cholak tamakwair wan malagot ilo teren rana karmij jade ron em kejada ron. Inna menaj kanoj ilang reganan riap ranaj walgodok em mana elang armich kana naj labalok nana enaj malo Iakwe an elang armich agarmijeo ej kadai ngan jamlogin eyin enaj meur em naneo em man kana ilengeo enaj kwalok kage ijogo odem jij ilalin enwo John Iakwe Kommol ngan armich odem jij Innem kabnaj yeneo eliktada. Jenjar Iakwe Kommol kenani nam. Cibang aram jirain. Maranot ragi Paul. Cetop kejar-kejar kenodongan kem. Aram jirain ratunin. Maranot. Eloy than Jesus. I come all over me in the barrack. Contain with company. Clear a broom, Lamalakoa. Lodging when clear and I'm wrong, Jack. Broom and I'm received. Ilo them Kommol. Amen. Kumarong Chija the Bendo. You may be seated. Tadaloyar Budangan The Kids. title I brought to us, Chamalogan Ian. End of Time. Amen. Ngay jina jilale all ben yon gain.
If we will look at all these verses jen John ngan jongolemen from 1 to 14, it kwalok kan it Jesus shares about Jesus, ilo an kar kwalok ngan regalo rein how he told the disciples kan jamalok nien about the end of time. regalo rein ar kanan jala The disciples wanted to know, ngado ene jijatien when will the time come? rainin Today, armi re kanan jala a lot of people want to know. re kanan jala They ngado want to know when Jesus ne jibala Jesus won't come back. amen Amen. im jilu menago iganan bakajaron khali mijagi There are three things I want us to see. number Number 1 one, ngado ene bakchigin menagain when will these take place? menogin karo Number two, ngado Jesus ne jibala when will Jesus come back? menogin And kajilu number three, that signs go rene what wal are the signs that will show? amen Amen. ngatamangin uni na armi jebugalok I believe this is why people don't repent. ta uni na armi jebidong an Why Jesus people don't come to Jesus. kanage it bellam lagin Because this mindset is with them. it bellam lagin ber This mindset is with them. ngado ene jijadien When will the time come? amen lo an muine na robrak This place would have been filled kanaga armi jira jeb chala because people don't know. rakanan chala They want to know. ngado ene jijad gdien menagain When will this take place? or jete kemi bowen adu noa How many of us remember the story of Noah? ta no ar What khamane did Noah do? ar kharong armi jiro He let the people know. agar mi jiro rar jeb kanan rong The jang people did not want to listen. dar And walanganer what took place? mijar bakchigin Death took place. ibarang gorong amen Can I hear amen? amen kejelo ijin lo an regalo rein karpangan Jesus We see nan here, as the disciples told Jesus these words, ngado ene bakchigin menagain when will these take place? ngado Jesus na chebala When ko will Jesus come back? em da signs go ejwalo And what are the signs that will take place? jejai ku jin jala kan moleo We need to know about the truth. e jon mene aur It's something very pa important jin jala for us to know. e da aur Why is it very pa important jin kanano for us to speak kan chebala do an about the return of Jesus Jesus? amen chilu mene ko yarbar budangan There kejero are three things that I want us to number jon Number one e kejbaro is to protect. Jesus yarba kumun kejbaro We need to protect. amen mene ko in karo Number two, ke bojak prepare. mene ko in kajilu Number three, kamada maro give your all. e da aur bo jin ke bojak Why is it very important for e us to da be aur ready? bo kwem nga kejeron ke bojak Why is it important for us to be prepared? kan ga yin ergum karo Because time is short. jamalong ni ne ba The end of time is near. emengin meno Jesus This is what Jesus e jurong ke rainin tells us today bajen ke bojak for us to prepare. jen ke barok Let us protect or ke barok ke protect ourselves. amen mado rongole men Matthew 24, em jilu yon verse 3, e ba ke Jesus as Jesus Jesus yon tol olive was sitting on the Mount Olive, ror galoran the disciples ragar dongani ben came to him ke magian privately mrar kajida and they said, kon kwalongan kem tell us, ngado ene jijet kedian menagain when will this happen? amen Amen. ngado ene jijet kedian When menagain will this happen? em dayo ene walok And what will take place ilo yene kona jidok in the moment that you'll come? kam ngado eliktada And when is the end of time? regaloro The disciples, rar kajida ben they Jesus asked Jesus, ngado ene jijet kedian menagain when will these take place? amen Amen. uni na armi chebidongan This is Jesus why people don't come to Jesus. uni na armi cheberi lo Why manjaraini people don't go to church today. kana ga ber kajida gini Because ber this question is with them. ngado ene jijet kedian When will menagain this take place? amen ongore jilangan kri ko raini If you will go to the creeks today, yo brak kanarmi it's filled with people. kana ga ber kala man lo jini ber Because this mindset is with them. ngado ene jijet kedian menagain When will this take place? amen men won malago do lo emene on And it continues on verse 4. Jesus jaru wager Jesus answered, kano kejibarok watch out bene jalok en monay ko that no one deceives you. amen Amen. lale won rogo boben ado ber Look at who you talk lale stories with. lale won rogo bagama ejin Be kejibe mindful of those that you take lale won rogo aloji advice bijago from. air Be watchful of what you watch. bajet
Why? Marangun bokotong ngane kabro mach. Because it can bring to you, Em jab chole de hailing in kingdom of ananich. make you fall short from the kingdom of God. Amen. Lale meon. Verse 5, Kana kay kano jilang armich. because there's so many Ranaji to kiloyada. that will come in my name Imba and say, ngamiji I am ay. the Messiah. Rainin. Today, O chalo ber. Em ranaj mana ilang armich. and they will deceive many Yo me chij rong rainin. that we hear today. Elang ranaji to. There will be those Emba ngamiji ay. that will come and say, I am the Messiah. Chiji jar warning regalo rain. Jesus warned the disciples. Mit damak chiji warning in And I kajrainin. believe Jesus is warning us today. Arban nan He gain. said these words. Ilo chamalong At the niyen. end of time, Elang ranaj kaya dako. there will be those that will deceive you. Amen. Chiji wonder rainin. We wonder today Ito ka menagay raj bagchigi why rainin. all these things are taking place. Gana ka Bible ay kwalak. Because the Bible states Pa mo tayo nan chiji that chipalak. before Jesus comes back, Ena walak olip kakaligi. all these signs will Yo me minyan walak rainin. that has been taking place today. Kajito ko in chepe wajak. The question is, are we ready? Amen. Are we ready? Are we ready? Chepe wajak. Are we ready? Come on, lela pujin kapu Give bunga clap chiji. offers to Jesus. Rayo nyan aram yun ay durum. Look at your neighbor Embangane. and tell them, Kobe wajak. are you ready? Hallelujah. Chongo leon. Verse 10. Elang ranaja puer. Many will turn away Em chola tama choir. from their faith. Ranaj karmi chudairon. They will betray each other Em kejira dairon. and hate each other. Armi roananich. And the people of God, Itamak. I believe Chiji kakay mimit Jesus kajaro. is reminding us. Rainin. Today. Ebajit. Why? Ebagian. Because time is near. Amen. Ebagian. Time is near. Ejalogian arro pajik. There is no time to Ejalogian arro kaman kajak. There's no time to joke around. Ejian. It is time Bajan for kapyojak. us to prepare. Amen. Chongol joneon. Verse 11. Eba inne menaj kano jilang. And there will be many Reganan riap renaj walo. false prophets will appear Emane elang and aran. deceive many people. Amen. Yo me walo rainin. That shows today. Jijiloy. And we see. Jijione. We go through it. An army jidok. We see people come Emugot tayo emjar chalaka. and turn what we know. Ang kona jilale. But if you will look Nan at, kinan jijit. look at the word of It Jesus, kwalak. it shows Ngai jialo. that I am the way, Moleo. the truth, Imno and the life. E jala barjonia. There is no other way. Ay marong encourage And you. I encourage you Bayangin e jialo. that this is the way. E It's Jesus. Jesus. Ntayo kajero jay kuchin kamane. What do we need to do? Kabyojak. Prepare. Abajit. Why? E bagian. Because time is near. E bagian. Time is near. E jalogien arro pachit. There's no time to waste. E daga kami jin encourage you. Why do we encourage you Pon kamada marong. to give your E mi do all kom pico di roj. and come and seek the Lord Kamadian huam. all of your time? E bajit. Why? Rainin. Today, Table e do kano John the Lion. devil comes like a E lion monoi. and to deceive Kokure. and to destroy Em keji people. and to let it run away. Amen. Rainin elang regristen. Today, there are many Em Christians jay luji. have lost Tama choir. their faith. Kaya la kanta. You want to know why? Kantahin regioni. Because of what they go through. Or jatay kamole lani bit belan muin. Who thanks the Lord that are there here? in this Amen. building? Amen. Ay kamole lani jigani gali jain. I thank the Lord for this church Pai joni gali jain jar. because it's a church that Atama prays. nguni naro kege ngan raini. I believe the reason why we're still strong today, Taujin king family. thousands of King's family, Rejar. they go to church Aulip chipong odam and they jis. pray every day. Kod kiri. You sleep, Age lang jar but kage. there's someone praying Kod for you. jarabal. You go to work, Age rejar but kage. they're praying for you. Kod nang nimit. You're sick, Age rejar but they're kage. praying for you. Amen. Ebayit. Why? Ebagian. Because time is near. Hallelujah. Inna menaj kano jilang.
And there will be many Reganan riap. false prophets Ranaj walagdo. will appear Emana elang and arami. deceive many people. Kajibarago. Protect yourself. Regristundo. Christians, Kajibarago. protect yourself Hokonja bugot. so that you don't Tayo ko jalagan change what Christ. you know about Christ. Amen. Amen. Lela bujin Give a kabangan clap offering Jesus. to Jesus. Ayar kwala po ba natong inilang iyar madalo. I shared this story many years ago. Aratok junian ligaon majer There's rin. these Marshallese men Ilo that came to jujugun me perin. in this community. Yang banga They said, mejiayo. I am the Messiah. Amen. Nga I mejiayo. am the Messiah. Nga jito buin kwalangan kom. I came to tell you Ke nga that I mejiayo. am the Messiah. Agalala mak. But look Tayin Jesus bailo what nan Jesus kinan. is saying in his words. Na ba juan e Number jiyaleo. one, he is the way. Emoleo. He's the truth. Im dana And juan. what's the last one? Meureo. The life. Koban lo meur. You O will koban not see idongan life if you don't Jesus. come to Jesus. Ito li jaga muanak. Ewa kwalak Jesus lo longi. Those that are righteous share and Em declare tabak Jesus ilo pruan. from their mouth and believe in their heart. Kone chole the kingdom mo. You will inherit the kingdom. Amen. Amen. Tayo bangan kech. What is he telling us? Kon kech barok. To protect yourself. Ewa jit. Why? Elang ranaju wot mole kwar chala Because a ka. lot of people will come and change the truth that you know of. Ay kemi mi wigo modalo. I believe, I remember last week, Ngaja mangchen namanyin muin. I'm leaving this church, Eme jito rol lalat. and there were two elder In ladies joba udnech. that go to Embayo. the witness and said, here, Ngaja nan mo kon pag I pebay. want to take this magazine. Ngar ba yor chon pebay And I eber lo said, bro. there's a paper in my heart. Ewa Jesus. His name is Ewa Jesus. ba e jiyalo. That says he is the way, Moleo. the truth, Em and the meuro. life. Em lalabro ko yala taro ba. And you know what they said? Every jin ngaji dongane. Oh, this is the wrong Iba place. e I mo came from. I ever. said, yeah, it's the wrong place. Amen. Amen. Labo en chala ka jugot mole ilo koy. Don't let people change the truth in you. Elang arabi jero jidok. There will be Em people that will bangane. come and tell you. Ay ganan jurong ko But I raini. want to tell you today. You want you ganan encourage you. I want to encourage you Pokon revi jot mole ko jala for ka. you to hold on to the truth that you know of. Amen. Amen. Tayo ba What is he saying? kon kiji barok. To protect yourself. Kena ga elang ranaj ugot Because there will be those that will mole ko har change chala ka. the truth that you know of. Ooh. Chongoro. Verse 12. Iba kana na jalabalo kana. Because of the increase of wickedness, Enaj mololok Yahweh. the love of most will Ane grow lang. cold. Raini jidan jeb pa na ko bendron. Today we don't talk stories with one another. Raini jidan jeb kana no bendron. We don't speak to one another. Ay rong amen. Can I hear amen? Alikar ke chay do yalaban. Kamane. Ibarong rong amen jin chay Can do. I hear amen from this side? War rara. Amen. 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 Kana labalok nana. Because of the increase of wickedness, Ena labalok ena mololok Yahweh anelang. the love of most will grow cold. Yo walok raini. That it shows today. Jidan jeb pa na ko bendron. We don't talk stories with each other. Jidan jeb jala ka jendron. We don't know one another. Eba jit. Why? Kena ga jako Yahweh. Because love is missing. Amen. Ragin jinenar kana no kan Yahweh lo wonjeo. Minister Almi spoke about love this past Wednesday. Emilo am Yahweh. And as you love, Kon meur kan lego len you Yahweh. need to live in the spirits of love. The Yahweh fruits of jeb love. panaban. Yahweh Love jeb balen baro. doesn't envy. Yahweh jeb kam jaji. Love doesn't boast. Yahweh jeb suwa. Love doesn't want another thing of another. Amen. Chedan jeb Yahweh ron. We don't love one another. Kana na jalabalok nana. Na jalabalok na mololok Yahweh anelang. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Tayo jiji bangan ke raini. What is Jesus telling us today? Agana ba ke lale lo chongol chidu yon. I want us to look at verse 13.
Iba agar mi joy kadai. but the one who stands firm. Barjuan agar mi joy kadai. Again, but the one who stands firm. Ay kanan mo kon lore agar mi joy kadai. Repeat after me. Ngan chamolog ni yen. To the end, In and I more. will be saved. Kung ano kay cholo tayo alingan You kingdom want to mo inherit the kingdom of God? Ani jar je plan eh. The Lord didn't plan Pajin cholo tayo yung danin reo. for us to inherit Mejin reo. hell, Ar plan eh. but He planned Pajin cholo tayo for alingan us kingdom mo to anani. inherit heaven, the kingdom of God. Amen. Agad ba akar mi joy kadai. But the person who stands firm Ngan chamologin. till the end And I more. shall be saved. Ko jala ilo am kadai. You know, as you stand firm, Ko kadai ngan chamolog. you stand firm till the end. In ay gujin. You keep going to Eba the end of yet. the race. Why? Eur John prize. Because there's a prize Eur jojang aneo. that is ready for It you. norin reo. It's eternal life. Kajito ko This yun. is the question. Are we ready? Are Chabi ko jakay. we ready? Kamala pujin kapa Give mo a ngaji. clap offering to Jesus. Eur John prize. There is a prize. It jojang anro It's ready kader. for those who stand Eur firm. John prize. There is a Eur prize. jojang It's ready. anro kader. Those who stand firm. Amen. Amen. Emalik dada. Lastly, Chiji kanonongan ke. Jesus speaks to us. Amen. Kadayok ngancamlok. Persevere till the end, Ine na more. and you will be saved. Wow. Ine na more. You will be saved. Ilo am kadayok. As you stand firm, Imilo amater. and as you run, Mengo ko jiyon mengo rapen. even though you go through trials, Menga armi jira jirigo. even when people hate you, Menga armi jira kanono even kaga. when people slander on you, Agi merong ka but can encourage. I encourage you Empangan and yo. tell you, Kadayok ngancamlok niyan. stand firm till the end. Yor John prize There ngan is ko. a prize for you. Panani ne yor John prize ngan nga. There's a prize for me. Parjon yor John prize ngan nga. Again, Ya bayet. why? Chiji jar mich yon rabael Died on the kan cross koyim nga. for you and I. Amen. Raini jidan je pwewe na do ben rojet. Today, we don't want to talk stories with others, Amen. Angay marong ka panganiw. but can I tell you, Kadayok ngancamlok niyan. endure and persevere till the end. Hallelujah. Ay ganaan mo kon register kajitagin lo prom. Register this question in your heart. Chebe ho jakke. Are we ready? Chebe ho jakke. Are we ready? Tama ka jab chire mo kon ko patok raini. I believe it's not by mistake for you to come here today. E jab chire mo kon ito kom rong jakke. It's not a mistake for you to come and listen. Awle bro tunin Those raini. that are tuning in today, E jab chire mo kon rong jakke. it's not a mistake for you to listen. Ingin kajitaga. This is the question. Ngay ganaan mo kon lor lo prom. And I want you to put a place in your heart. Ko be ho jakke. Are you ready? Chebe ho jakke. Are we ready? Kajitag niyo maki. Ask yourself, Ngay be ho jakke. am I ready? Marong John kajitaga marong funny ngan ko. It may be a question that seems Ag funny to you, chamalokin. but at the end, E bodong ngane ko morin reo. brings you eternal life. E bodong ngane ko promot. Brings to you sadness Na koban or be sorrow ho jak. if you don't prepare. Chuda ki jokot beri. Stand on your feet. How we ready? Chebe ho jakke. Amen. Woo. Hawle progress tun ro raj neither Christ like. Kadayok ngancam lakon yen. Raini devil jito ko chulu menako. E jito boyen monay kakure em kiji be balako. Angay marong ko encourage chiji jar dok pa lo maran yo. Chiji jar dok pa say the am. I promise can rain raj neither Christ like em luji more wire kan tago regioni. What a waste. E jalak yen. E jalak bar yen railing lock.
Nane wane kalijain. Ejien walangalak. One malak. Press on. Kajaroban one malak kan limen kalamen. Never roar. Chicken charabal. Hangay gananin courage. Pejian. Arkeboj kech. Ngancam loginian. Eur jonian kajarone chudak. Emarong kia emarong iliju. Emarong kilak jerit. Are you ready? Kopi ojak ke? Walau kaji lagi ni barongan katong lo lama kawam. Arbi jerain, noar panganir, kopi ojak. Rali ke John minin kajak. Aku yang lagi jejadian. Bible iba mejar bakcingin. Cenderungan ruto. Cenderungan ruto. Mejar bakcingin. Eno John amrga ngaji kaya kagak. Ngaji aku. Celok barian. Celok hien. Celok hien. Yeno rain. Ejidong ane. Em kebujuk. Idong ane. Em kebujuk. Gazorin celok ber hargaman yoreba harwi ajon jemlog eman. Come on jenengan man. Jebelong rengin nugudu. Island go tena reyon rebel Kazurin celok ber hargaman ino rebel harui ajuan jemlok eman Jebelong yo imru amatan rialing go venas reyo reba oh idongade imbung iman rebelio Jesus Christ is good tar yogi do reba Yon rebelio, yon tol Golgotha, es Golgol yebenan bugiman rebel. Idongane, imbungiman rebel. Jesus, come on. Jesus Christ. Jesus Christ. Dar yogi do rebel, yon rebel yon tol Golgotha, it's Golgol yebenan bugiman rebel. Ilo ari tong ngancam login yani, inan kalau kajitagin. Em kapelo kabetun ini dengan cabrot. Kwaridok ilo rainin, merong jaga majijin. Merong ke bangane ke jipcire, pokon rong jaga. Ko jangan jala jiji jilo moram, jago jiji jilo burom. Kwar koba dok ilo rainin, ko ben lo anmuin. Ko jangan jala jiji, ko beri lo online. Rainin dengan koy. Ay bon makon kajuta baby jogot beri. Aku mantak. Jadi jogot beri
Imay kalimur binij lidiyo. Lo jonjar ni dongan Jesus. Bible ba yedli jaga moy na ko kwalok Jesus lo longin. Em tamak lo pruan. Rabeli jin chinu rongol. Ijuta kilgina maor mi kalala. Yo kabalok na relong ke juta ipen. Bale lelang alen niya elang alen amrong kajitokin. Orang ini jangan koi. Mau koi. One man tak ilan worship. Itu kan jago jadi. One man tak. Orang kejuan. Juan bertagi longa. Orang koi long online. Lihat dulu kamera apa. Kam dalam perut lebih. One man tak. Orang kejuan. Banjuan beroyo. Win merongi nabaryo. Kegel men gore cepat. Orang kejuan orang mana? Kau ikat tarik. Ilonga jeniloan berwer. Kalau bolak tereren goa. Hallelujah, amen. Orang mana tak ikat tarik. Hoy rosisidok, in beriman mezam Jesus, wale beidere. Hoy rosisidok, kopan berwer, wale beidere irod, wale wale gendra yora. Hoy rosisidok. Orang kejuan, orang mana? Bezam, kualaya beidere. Hoy rota pasaloi, kopan berua kualaya beidere ros, kualaya gendra yora. Idane Jesus. Oh Jesus, you don't want Jesus. All right, John, come on, one more time. Jesus, oh Jesus, Inas begerangan airnya. Jesus, oh Jesus, come on, jalan man, oh Jesus, oh Jesus, das begetam ngana hailengyo. Hallelujah. Ngay kanan ba all over na kananin char gani ro Jesus. A John Richard we. Chola ka ber. Keligi jab ko a. Charge lak jon ko. Ngay kwalo ko lolong ya. Em dama ko purwa. Bo kwar char ka bijin mech. Kommol ka lo morin. Kommol ka nam Yahweh. Kommol ka nam lo moron ya. Peribah. Chan rainin emon malak mon kodak bim jogot peri iroj kommol kan olive rain rar char charin include rain ratunin ilo relevant rainin ngajar bayanich tain kami arong ngajake en peri lo pruam kamin ke pojak boyen erik evagien kejaraman armi jerain, dia tu kajor, ilo amne jion tahu kami jioni, ilo atan Jesus, ngajarkan nanin, mayanich, encil ilo pruam, kami mau kakai,
rain ratunin parenot. Ronani lok pruam. Jab ngan liagala. Agamin morgage. Koi kage mimit kem kanien. Am Jesus. Karchurong kem kenan gain. Ko jialao. Ko moleo. Ko moreo. Bagamin jola tayo ilangan kingdom mo. Kami jai wujin ko true ko Jesus. Mit kamololek, mit nabar. Kantain ko kamane. Kajaraman awal bar mit rain. Jaraman am jelang. Eni dog yom. Lo am rio jala kam relang dog. Kajaraman jedengan ruto. Family again. Rain raro dog mrorat tunin. Mroro ne aloji. Video ini rojanit. Ilodan Jesus. Kejeraman kem. Kamar bagaimana jab rojalak. Kenjon meno anit kemari jab rong. Kemen rojalak kenjon meno kar curong kem. In the name of Jesus. Ya mau le baram juran ani juran bai benron. Come on, let's pujiin kamu mengan Jesus. Well, ani jen kejeraman jen melalong jijinawa jauh ini rodioen. Ani jen kejeraman jeraman. Ai ning man is idok singwe. Ai nem man is idok singwe.